Pozdrav svim ljubiteljima šaha, za danas smo vam pripremili vrhunsku partiju koju su u Helsinkiju 2002. godine odigrali 11-godišnji Magnus Carlsen i internacionalni majstor Sam Sanisti. Belim figurama je igrao Magnus Carlsen i krenuo je sa e4, Nisti igra simetrično e5, Magnus skakač f3 napada pešaka, Nisti ga brani skakačem na c6, zatim slede potezi skakač c3, skakač f6, dakle igra 4 skakača. U nastavku Magnus igra na a3 sa ciljem da blokira dolazak skakača na b4 ili crnopoljnog lovca. Tako da se sada Nisti odlučuje da igra g6 da bi fjenketirao lovca i doveo ga na glavnu dijagonalu. U nastavku partije Magnus povlači vrhunski potez, već u petom potezu žrtvuje svog skakača uzimajući pešaka na e5. Nisti prihvata žrtvu, uzima skakača, Magnus ide na d4, osvaja centar i tera skakača da se vrati nazad, Nisti vraća na c6, Magnus nastavlja sa d5 i praktično skakača vraća na početnu poziciju b8 i Magnus onda razmišlja zašto i drugog skakača da ne vratimo na početak, igra na e5, Nisti vraća i tog skakača kući i praktično kao da vraća figure na svoje mesto i da se sprema za novu partiju. Magnus nastavlja na d6, dolazi do razmene pešaka, ed, i sada u nastavku partije Magnus preti da dođe damom na e2 da napadne kralja, da bi zaštitio svog kralja. Morat će da žrtvuje neku figuru ili skakača ili lovca, tako da se Nisti ovdje odlučuje da igra damom na f6 i sada u slučaju da Magnus dođe damom na e2 i da da šah, on bi mogao da se odbrani damom na e6. Međutim, Magnus nastavlja da ugrožava svog protivnika, dolazi skakačem na b5 sa namerom da sa njim dođe na c7 i izvrši dvojni udar. Od tog udara se Nisti brani skakačem na a6, vraća polje c7 pod kontrolu. Magnus nastavlja belopojnim lovcem na c4, sada on kontroliše ovo polje i u slučaju da dama dođe na e2 i da da šah, sada crni ne bi mogao da dođe damom na e6 i da zaštiti kralja od šaha, tako da se Nisti odlučuje da razvije lovca na h6, oslobodi mesta kralju za povlačenje. Magnus igra dama e2 šah, kralj se povlači na f8, Magnus razvija lovca na e3 sa željom da napadne pešaka na a7, ali ovdje dolazi do razmjene lovaca jer Nisti u ovom slučaju odgovara da se izvrši razmjena što više figura kako bi se smanjio pritisak na njega. Bukvalno svaki nov Magnusov potez stvara dodatnu ugroženost za crnog jer sad postoji mogućnost dolaska topa na f1 i napad na polje f7, tako da Nisti sklanja sa te linije damu na h4 da je šah, Magnus se jednostavno brani na g3, Nisti povlači damu na h5, trudi se da dođe do razmene dama, ali Magnus ne želi da dođe do razmene, ide damom na f2 sa ciljem da već u sljedećem potezu matira protivnika na f7, Nisti se brani damom na f5, a Magnus vraća damu na e2 i opet sa težnjom da dovede topa na f1, Nisti vraća damu na h5, dakle dolazi do ponavljanja poteza, Nisti opet vraća na f5, Magnus na e2 i sada dolazimo do situacije ako Nisti još jednom dovede sada u narednom potezu damu na h5, neće završiti partiju pobedom. On trenutno igra protiv 11-godišnjeg Magnusa Carlsena, internacionalni je majstor i bolji mu je rating od njega, tako da on ide na pobedu. U narednom potezu on ne ponavlja dolazak dame na h5, nego ide skakačem na h6 da zaštiti polje f7. U nastavku Magnus dovodi topa na f1, a Nisti sklanja damu na h5. I opet insistira na tome da se razmene dame, međutim Magnus to ne želi, dolazi damom na f2, pritisak na polje f7, Nisti dolazi damom na f5, dama se vraća na e2, a Nisti sada ide na e5 sa namerom da uzme ovog pešaka na b2, Magnus štiti tog pešaka sa 3 nule i dolazimo do te pozicije u partiji gde
crni kralj nezaštićen, beli kralj postaje zaštićen i pritom ima više figure koje su uključene u direktan napad po kraljevom krilu, plus sve figure je Magnus uspeo da razvije. Za razliku od toga samo 2 figure štite protivničkog kralja, a sa ostalim figurama bukvalno ne zna šta će, dakle nalaze se na prvom redu, nisu razvijene, skakač se nalazi na kraju table. Znači već iz ove pozicije skroz očigledno da će crni izgubiti partiju. U nastavku crni ide kraljem na G7 kako bi se odvezao, a Magnus ubacuje svog topa u igru na D5, napada damu koja se sklanja na E8. Magnus igra damom na D2 sa idejom da u sljedećem potezu dođe na D4 i da napadne kralja. Crni igra topom na E8, štiti polje F7. Magnus dolazi damom na D4, daje šah, od šaha se crni brani sa F6. Magnus igra G4 sa namerom da pokrene napad na G5, da razbije tu pešačku strukturu koja čuva kralja. Crni ne bi mogao zbog obvezivanja da uzme tog pešaka. Crni u ovom delu igre potpuno ignoriše tu opasnost, igra na B6, Magnus igra na G5, a crni sklanja skakača na F5 i vrši kontranapad na damu, međutim Magnus uzima pešaka Gf i daje šah. Crni topom uzima tog pešaka, a Magnus topom uzima skakača i žrtvuje svog topa koga crni mora da uzme pešakom jer mu je top vezan. U nastavku Magnus ide topom na G1, daje šah i imamo situaciju da je kralj napadnut sa 3 protivničke figure, a da se brani samo sa 2. Sklanjanje kralja na bilo koju poziciju bi bilo nepovoljno po crnog. Ako dođe na F8 u narednom potezu top G8 je mat, ili ako se kraljem skloni na H8, dolazak dame na F6, uzimanje topa je također mat. Postoji eventualno mogućnost da se povuče na H6, onda bi Magnus igrao damom na F4, dao šah, kralj bi pobegao na H5 i mat bi se desio na primjer belopodnim lovcem na E2. Tako da u nastavku partije Nisti damom brani kralja na G6, Magnus sa zadovoljstvom topom uzima damu, kralj uzima topa i sada Magnus napada belopodnim lovcem na D5 topa protivnika, topom se crni sklanja na B8, Magnus igra na E4 sa željom da dodatno ogoli crnog kralja. Crni ide lovcem na B7 sa idejom da izvrši razmenu sa belim kako bi beli ostao bez ove aktivne figure, ali Magnus uzima pešaka EF, daje šah, top uzima tog pešaka, vrši se pritisak na protivničkog lovca, ali Magnus daje šah damom na G4, kralj se sklanja na F6, Magnus ide damom na H4, daje šah, a kralj ide na G6. U ovom trenutku je potrebno da Magnus povuče svog lovca, on ga povlači na C4 sa ciljem da ga kasnije prebaci na drugu dijagonalu kako bi vezao topa crnog. Da bi to sprečio crni, on aktivira svog skakača koji dolazi na C5 sa idejom da kontroliše to polje na D3 kako na to polje ne bi došao lovac, ali Magnus tera tog skakača igrajući B4, skakač dolazi na E4, a Magnus igra svojim skakačem na C7. Crni ovdje dolazi u poziciju da konačno makne ovog pešaka uzimajući ga skakačem, ali taj posljednji potez crnog je ujedno bio i poguban jer Magnus igra damom na G3, daje šah i napada skakača koji nije branjen i nakon ovog poteza, s obzirom da gubi skakača, Nisti odlučio da se preda. Tipičan nastavak u ovoj poziciji bi mogao da bude kralj na F6, dama bi uzela skakača na D6, dala šah, kralj bi se sklonio na G5 i dama bi uzela pešaka na D7, dakle potpuno izgubljena pozicija za crnog. To bi bilo sve što smo vam pripremili u ovom videu, pozdrav i sve najbolje.